Leo tuko hapa kwa ibada ya hadhuri hii ili tusherehekee na tumsifu Mwenyezi Mungu na kurudisha shukrani sababu ya mmoja wetu aliyekuwa chairman wa board ya St. Martin Doleli. Mungu amemuinua kwa kiwango cha juu akawa gavana wa Meru. Na sisi tumekuja hapa sasa tuambie Mungu asante, na tuseme pia tuko pamoja na wale wengine wote wenzetu wote wa Meru, tukisema gavana wetu Mungu amlinde na mwelekeze vyema kuongoza Meru. Mwalimu mkuu amesema kwamba tumekuwa na Mr. Mutuma ambaye leo ametawazwa kuwa gavana wa 4 wa Meru, na wale wengine wakiendelea na sherehe, sisi tukasema ya kwamba wacha hata sisi tuwe na maombi mafupi, kwa sababu tuungane na wao, tuwe na wao, hata kama hatutakuwa pamoja na wao kimwili, bali roho zetu tuziweke pamoja. Mutuma alikuwa mmoja wetu, hata kwanza alitoka St. Mark akaenda kuwa deputy governor, na hata ile wakati alikuwa anataka kuwa deputy governor alikuwa ametutuma maombi tukiwa kwa board, akatuambia kuna ndoto ninaota na ninaomba mniombee, na hiyo ndoto ikitimia nitakuja niwaambie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi leo tumekuja kushukuru Mungu na kusema ni asante kwa sababu mmoja wetu ameinuka. Kama gavana ametoka kwa hii shule, juu tunajivunia yeye, by the way was his deputy. Ni mimi nilikuwa mdogo wake. Najivunia kuwa gavana alitoka hapa, kutoka hapa akaenda akawa deputy governor, leo ni gavana. Na hata nyinyi na watabiria siku moja Mungu atatenda maajabu kwa shule yetu ya St. Mark. Antu mwanya ni baritie wendo na kumumenya na njira nyingi na kumugweta ari mukiri Mulungu na munini mono ndene ya tauni neje ya Maua o amwe na antu bocio na kinya kuma igembe rionthe ni baije muntu wije kene ya Mutuma twithinkia uri ndu ingwetekera ndena imani rwari Mutuma aikwa bizwa ngwe aturitira nora tumwisie twethinge wengwa ari mukuro njori nora twambaira ku twethinge nora twambaira ku Meru yonthe na kinya kira kuruba njori nambi na antu bonthe Meru iba witikia Mutuma akaomba ngwe eu ara anengerwe no ntuna arangerwe ngavana thai na ngwe akarita bweya, lakini Mutuma no ntoto na witikia we kijana we njanzi na we mtu na vision no ntonya Biblia yua where there is no vision people perish, lakini woito kumeawe na maono na ito kumea Meru geta kuraya twapishiro bwana Mutuma twethingia baturira utongeria buthuku burari kwo ria gavana orora umire urora uri thacina thakacietu na ana bakama masibitari ubera wata muthige thakacietu amagwira tiwa na lama bange ba mama sibitari ngekurira nikirira nandi akariba baba igembe ni bagwiritwe muno na ni baugite ati bobe na wigiro bunene muno mbakuritirwa ngugi ni Mutuma na kugwatithania Meru iri yonde igwatene aria baugite Mutuma joreta wa Mutuma agatuma Meru ne gatumika kaba muri ni MCE wa Kiengo uria ukuga weneji Mutuma na njira inene muno nuntu niwe utwire ari reverend wa kanisa yawe aria kuga ena uma ati Mutuma ena kitio kiu kia reverend kuma ndene ya
University ya Meru KEM ireri ya Methodist na untubo mutumana agwete untubo bwa Reverend na njira ira yagirite endete kwibandika Reverend. Thank you so much. Oimbere pio mantu ya Reverend mutuma ntu ethinke nde ameke fingertips. Na ibi ontonda atwere unde muthiete kuma ntu gwembera ndawite. Kinya kugia golo kwa kala guthuka unke muthiete mwanka mwisho. No ntu ethinke nde menyete mbere antu babate ntu ethinke apart from kwethera train mantu ya military. Rerete kubwithia mantu yo Reverend. Reverend o Methodist Church. Na unibeta Methodist. Number 2, rera ntu ethinke are gento geto ministry attachment ya kuthira University ya KEM. Aretro wondi nekwa again based want attachment kengo socket. Ntu ethinke tutetona pastor twata njegariro. Tweta pastor twata kimutobwa. Tweta pastor tweta miori. Utente ore mwe muntu ate interact na mwananchi amathine mwananchi aria. Number 2, owi Reverend okulugurite grasine na mwito. Mya muntu andiki ngwe thirikari uri askari wetwa kuma untubu eta kubwithia untubu ikumanisha mwito yo kwendrika untukura. To mona onto mama oranire. Ora me arare rugire. Arare ora rugire ogira nekangi azita bishop. Lakini no kwelewa ntu ethinkia katrenetwe aeta skuru ya ministry akabwithia attachment mwankaka Reverend Youma. That's why ngwenda kwera antu ketha kwita renge bakwa maendeleo ya muntu wetu ngavana ithai. And I can tell them ntu ethinkete muntu keana kwarina miambo ya cult. Mari bacho muntu yakwiranga sitaki ukigamwa sitaki ukombokwa kaenda miambo yumete mbunya wankoma. Oi muntu omba kuronga manu akwaria no kona mantu yana mutaratara. Number 2, oi Reverend kanisa kumenyekana. Lakini yakwana form nga muri nyambranchi yake moto menya start misa kwenda kugira antu bekire imani kinga bano mo rontu muntu kelugirite mbere ethewe ngwantu ethinkia ari mukuru wa muongo. Number 2, we no akulugera outrainwa bomba natu bawata ke military administration. Number 2, akwa Reverend ibon kwenda kugira antu bekire imani na muntu mo mino ro chia kwa miaka ile tialite anusu ndenda kwa mbiri kumagra ngavana mweru His Excellency Reverend mutuma ntu ethinkia na nguira karuta inkumenya twe cooperate batu ratongeria ya kiloka nguri uti miaka muntu uyu na iman to watch kinya bala ombete kyanga bana. Sorry to say this, muntu weta mwanga miaka twe ronto kuringa na katiba tamwe yeke no ndura kilogete 2.5 ne omwetegeria a point renge 2027 na 2032 mwanga 2037 koroki kaba muri narikitie kuga wene rigirite mauntu ja manene kuthithika no kiri mbwa Meru kuoneka ekitenere ria utongeria bwa mutuma wantu ethinkia. Murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri gone ya Igembe mawa bwe abano ntobari botieno na toke dinambere na ndero cheto watinda kenan kero na nkururo na arora kenini kya mwenda nto kageta konyithia mu magavana mutuma mtu ethinkia na ara amiro bathia nambere kwa bakebu mageria namba nene muno kwa nambere kwa bae kuyera nyambura ino mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na tubangirite ripoti ino. Antu kwena aru ajaraja likitie kuthirwa jatinde tendene ya mutindo wa jwa kangangi ni kugwerua nkero na ngono ari antu kwena aru mutuma antu ethinkia anyuthirwe muma na gutwika governor obana ndene ya county ya Meru. Gutemenyeka kana urare wa Illuminati kana urare woe nuntu ria ndina thina ikwaria ciakwa une urwimbo rukuga ari antu bagwiritwe nyuma ya Kawira Mwangasa kwithirwa akieberwa gitini. Oma ni atikiritu murungi na arikitie kwithirwa akiuga na akauga uju Kawira kwina drama queen. Bati sasa hata nyinyi mkiongozwa na awa Maumau Kawira kwina drama queen. Bati sasa hata nyinyi
mkiongozwa na hawa Maumau. Hawa watu wa Spika Ayubu Bondi akamutuka kangeka kakamata maguta na wajumbe wetu wakiongozwa na Lindikiri, hao wametuokoa, na yangu ni kusema shukurani. Kama si wao mimi singerudi Meru. Mwisho kabisa, Meru tatu na dhina ndio ulivuta kibiri, kwa sababu uningetweka gavana twali na Mpuru angwa Tambaru, sidio? Twali Tampuru, twali Tamunya, halafu tukuli Tamunya Mpuru wetaba watana Munya na wabandita ande bakondita tunatembea hapa wakisema gavana ni mama makishika matiti ande Mpuru achoka itekirimena kaere ona kurai na makosa achoka akiuga muteri alireo yontuni ragi nade norari mukori ku nade jana kuromba you relax nataka tuombe Mpuru kana kage tukacharwa nilekeno limiru yonde Mpuru gaitekirimena kaire bwana asifiwe. Nataka kukuomba Mpuru ule kirodia kia Meru no tunane turone toniwo uwitigia no kene kangavana ndena wiyayo dhalimentu idingia uwetekia Mpuru dhalimentu idingia anasema fanya hivyo inu mkono tuone. Sasa my friend, huyu akakamatwa kibiri, sidio? Na trenda Mpuru huyu aturomata na ukaweta mantu ya maisha yawe. Hiyo tu ningetaka sema Mungu awabariki sana na ni Mpuru kifanya kazi yako. Haya. Sasa yangu ni kidogo nimepewa na mzee ambaye tunapenda katika Meru community, eti ya kwamba Mpuru mtu wa Burundi alimtoa Munya, akamweka Kireito, akamweka Kawira Mwangaza, akamtoa, na wasaizi nimeleta kijana mpendwa rafiki yetu namba moja Bwana Mutuma, na ndenda kuwa mbaeletie Kirima Kanyambene na kile mara oito kene kilo ntiti akile marengi nduta Mutuma baba ito mwabani nawa Mutuma nongote mbe nawa Mutuma na kari Meru nawa Mutuma na kari are nawa Mutuma na kari Ndaka nawa Mutuma na kari Akoro nawa Mutuma na toyotu eto nawa Mutuma na kari Akontubonde nawa Mutuma na okeri Meru wedi amen. Ingeri mwadhani mpi Nirendo nanga itoyu Nirendo naunge Nirendo nanga itoyu Uwaga nageka amen. Unian kwere bondaire mtoto na mieri ele ndamureka kwevya ngabana amberanti kwenda Mpuru andovya mama ndamureka kawe amberantia na mambe takiremene ndegu makiremene ndamureka ngabana elwa elo kerere ambere Mpuru obwe gloria ngwangabana nanda wante moruta nantio merio muringevya mwanga 2027 ya okeria ntobetome na kwa kwenko mudharima nangwikia mata
mwaka matakirethio ala bamona Yesu munikire mba Kristo. Thank you so much Governor. Na jau ni jonda likia kwithirwa nkiona na mutuma akwa Governor Omweru uria ureteri uria ngai yetairwa ni arimi. Mbe Times mwitonga gikuripotera ndene ya Northimenti Meru TV. Iboyega na bwatongore bonde barabethiritwe beka yathoni kanyamburani ino bethiritwe bakiga wirane boko watambaru Governor Mutuma Mtwethinkia. Jeff nwewe nacio. Nabo MCs ba kaunti ya Meru ni baugite nande gutithira kwina andu aja kaunti ya Meru na kweja na wirane gituma kiria gikethira gikigikanwa ni kia witi na mbere na kinya maendeleo maturene. Meru ruare kuora kana natia Meru wita atia kuora kana ne speaker akuga maendeleo ndo turaroja tukuja gwata baate tutaroja nondo kwa thene nyinge ni utongere botebui na kuda kotena ngwatanero Meru turare twekwa mau nende tukuma mwithone mwanka thai butikwe tuma bado twina akili ya kurita ngwe to support mheshimiwa Governor kena Meru mbozonga na mbere na kumeru are butikwa kelele Meru inaua tuikwa mashinani tokorita ngwe ndero mbao MC babo 47 tafadhali akoromba Meru tureta tena sikweleka tuata kurento na hivyo tuona turenda butonjanji kumeru are weta mbere. The Council of Governors is in court supporting the former Governor of Meru Kawira Mwangaza. I want to announce today to the Council of Governors that the County of Meru has a new governor in the name of Reverend Isaac Mutuma Mtwethinkia. Kwa hivyo pale mmejiweka kama interested pate mkisupport Kawira Mwangaza mjiondoe, huyo ndiye governor yenu na ndiye mtasupport sasa. Niare kinya barombete Governor Mutuma Mtwethinkia nande kugwatithania atongeria bonthe ba kaunti ya Meru. Mheshimiwa Governor, sisi kama viongozi wa Meru hapa tuko tayari kuungana na wewe kuhakikisha ya kwamba Meru hii imeweza kusimama na wananchi wameweza kusaidika kimaendeleo. Tunataka umoja. Kweli ama si kweli? Mnataka tukuatanile? Mnataka tuwe na unity katika Meru? Haya, mimi kama mnataka tuwe na unity Meru, sasa Governor Mtwethinkia tunampatia hilo jukumu kuleta viongozi wote pamoja. Atafanya namna hiyo? Mnataka afanye namna hiyo? Mnataka tushikilie hapa akiwa mbele? Mimi nataka kukuhakikishia hatuwezi kuwa na maendeleo kama tuko na umoja. Na basi wena tukera Governor Isaac Mutuma Mtwethinkia na watanethie Meru yo na Meru ina mare yana sawa sawa. Sisi mheshimiwa, umesema tutoke Nairobi tukuje tufanye kazi Meru na tuonekane na tuendelee na kazi. We will come back to Meru because Meru is where we belong and Meru is our business and now Meru is more peaceful and I believe going forward Meru itakuwa better kuliko vile imekuwa. Si ndio watu wetu? Niara nande atongeria boritwe kwa Governor Mutuma Mtwethinkia kanya nikenda geta na mbere na witi na mbere na kinya kagita karia kethira gitara minister bawe. Kila mtu sasa arudi kwa ofisi yake. Mimi narudi Senate kuendelea na kazi yangu. Kama wewe ni mtu mwingine uko kazi yako, rudi kwa ofisi yako. Itwanto veto totige kuringira Mutuma tha thimo 24 hours. Toke mwera kampa ngoge, mpera mwekoroko ngoge, mpera mwarochi ngoge, Mutuma to mwena fasi. Kuma narua ete akarende atwira no kimyake uyonthe nikenda kathugania antu baraga itabo thirikari ne yawe ibau. That is why we need to move with the speed. Karande na nguo karende no totonyerwa uthije cabinet yeku muntu uria kenda gwitano ngoge witagwa deputy governor. Let me say this while I'm here. Muntu uria gaitano ngoge ai deputy governor igwa wiji muntu uria kobomba gwitano ngoge uria botothukania nwe ura kurakarire anyu na kwa woga wena responsibility wena akiri ya kumenya inde pitore komba gwikira ofisi yeku bogaitano ngoge ugekira muntu curutici bokarora gwakarire kati ya Ruto na Gachagua weke muntu ura wijo gaitano ngoge na witira Meru ngoge those disrutisho na muntu yoyote
kufanya decisions irote kwenda sawa. Nĩ arakinya baugĩte bakagwata mbaru thirikari ya William Ruto na Kithure Kindiki nikenda mirandi ya thirikari nene kethere gikinya maturene. Barabara tunahitaji Meru. Senator, unaelewa kwamba sisi hapa maendeleo ya Meru ndio kitu ya maana. Mazungumzo yetu kwenda mbele for the next 2 years tukiongozwa na governor pamoja, tukitembea na His Excellency the President Dr. Samoei William Ruto na kijana wetu hapa Tharaka Nithi Professor Abraham Kithure Kindiki, tuende tuzungumze mambo ya maji ya Meru, tuzungumze masomo ya Meru, tuzungumze ukulima wa Meru kwa sababu sisi ni wakulima, si ndio? Tuzungumze mambo ya afya ya kina mama na wazee wetu. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Omara kareke mbiuki nethiritwe kinambere kwa gitariri na kuga ati ndiunga ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto ireregeretwe kuriunga rugairwa Kirimara kiuma tuthiite atiethirwa kiriunga nara kaunti ya Tharaka Nithi na Bobo boyete nyuma ya tongoro kuinambere kwa bagitiania na kuga ati kamirandi yo thinambere ya mberikie kaingo raisi ethirwa kia kuruguria mirandi tayari thondeke. Mwandiki wetu wa Ntheto Murimi wa Mbogo nawe na ripoti ino. Mũmbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Mara Kareke Mbiuki augĩte kĩrĩndionga ya Rais William Ruto ĩrakwerekeirwo kũriũnga ndeni ya Mount Kenya kwambĩrĩria kiumia gĩkĩ atiumba gũkinya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no ntũbota atongeria ba kaunti ĩno ibaragwatanĩre na kuga Rais William Ruto atikinya ndeni ya kaunti ĩno mbere ya thirikari yake ĩrĩkia kũrũtha mirandi ĩrĩa ĩkwamĩte no ntwana yakaya kũnenganĩra ngono cia Kamankura. Rĩu nĩabangĩte kũja kuma kiumia gĩkĩ akerwo Mount Kenya, lakini twamwira tio na Tharaka Nithi County weje kanya kidogo twambe tuone action then yukineja nuntu liwo no keja ukeja gutwa tukeja tukwewa ngono ja Kamankula ni contractor ambe asoke arute ngugi no kidogo kuma ukeja ukukiri tukiona gakinyitie ku tuko pamoja. Kareke akiuga bathukitie tagaria rire nonto kaunti ya Tharaka Nithi yena thina nene ya wagi wa barabara na kwoguo bota atongeria ba kaunti ino batietegiria Rais William Ruto aringatia acha na barabara ino kairi. Unakula tu ina changamoto kwa sababu kuna pande nyingine kama ya barabara ambayo tuko na changamoto kubwa. Mulungu watu wayaga wa ama atiso atereka tusokerwa nendao. Bwana Yesu asifiwe. Atereka ndekale kwambia ukinsokerwa nendao. Atereka our former senator and the current president, deputy president Professor Kithure Kindiki asokerwa nendao. Atetekereria William Ruto aje kulomba kula huko kaira kiuga tumudule atatwakirite barabara. Niko pamoja. Na nitakwenda kuga tumetenga ama kitu kama hiyo pesa iko na tumekubaliana. Na for the first time unaenda ile president Merogu ni kuona ndo nani kuona numbers. Na still Professor Kithure Kindiki no deputy president yale au akiuga ende na wetegia ati thirikari ikarikia kurutha mirandi ino no ntunarakari methani ya kuga maendeleo no na barabara cionthe iraikwamite ndeni ya kaunti ino ikigairwa mbeca cia guchirikiria kiri supplementary budget. Na mimi niko na imani 100% for the first time kwa sababu nimeketi pahali ili mali inagawanywa for the first time, lakini saa hii ile vile tumepanga kupitia kwa hii supplementary hii tumemaliza juzi last week ni ndeni babu ndebe na pending bills babu ndebe na malandu ngugi ya kuamire tachogoria weru walipo hiyo ndeni yao ukaweka pesa kando ya kulipa hiyo ndeni yao na twasoka twabekira pesa jingi ya kubulia kulia certificate yewe ngimwe bakalura yenda contractor amenyankuri wa malandu na kwina mpesa still ya kumulia ngugile ambilia ngugi ile kazi nyingine atafanya. Aritie boboka gita karakore kirindionga ya maendeleo ntereche gitombani wandia chogoria ararugorire laboratory ya Gitare Comprehensive School mwena kunengera gikundi gya gitombani welfare tent chiri cha itega na rimwe tenti oimwe aba AIG ile akomurikia 250 irengi 50 kogungu gola tent yujiri ya antu igana worth 100,000 Kenya shillings.
Kitale Comprehensive School. Laboratory was funded by NGCDF Mala constituency in the financial year 23-24 and commissioned by the Honorable Karek and BPCDS MP Mala constituency on Monday 17th March 2020. Kiripotera Meru TV kuma Gitombani Mbita Moremi wa Mbogo. Na bwa tongre maoni kuma na arantere cheche karigai bedhiretwa bakelo ujumbe wa Tharaka Gitonga mu Rugara bakimuri wetirira te uchokia barua chiarimo chia kwandikwa ira dhiretwa kinambere kwewa kiluki mwandiki wetu wa ndeto ndagara waiguna nawe na riboti ino. Batongoretu imutagi kabisa ne tongoria mwanya kuma Jakariga sub-county. Ibe bumerete kuthaterana 13 kuma Tharaka South barabombire kwethora bakiandikwa tarimu inkiama ya TSC baromba kwethora betunye barua. Araborotitherete kiara mujumbe wa Tharaka Gitonga mu Rugara ikira bakuga no abenderete ana babanjuri eno. Twauga atiri ana bara batunyirwa barua ana 13 imujumbe wa Tharaka nabachokeria barua chiao. Turenda kuromba na giteyo kinene anabu batunyirwe twanya bakuma Tharaka South na kuma Tharaka North. Tioto tikwenda mugiro gya gutunyanagirwa na gya kwijirwa twanya tweto tiomba kwendia na mbeche ndio thigo tutunyira kya mwaraja uturingithania na tutikwenda ndwa tunya mtu no mabarwa akuodifaita kwandikwa nto oganie keki yaku iganene wa mwana wakwa watega chunche gake mtu akare urata kiona atagakagita kaugange nange yakamuonekanira no tokaya kwewe ukanenkanira barwa tayari wewe tukimenya kwogere no tutire antoku abaro the application erionania okendia barwa inu na tutikwenda ogu ana bawe bachokeri agaba kiwa sub-county na Jakariga ne tayanerete anene na kwogune bateri kwethora kerethero na metho mari maireta sub-county ira chinge endereo makero thwakora konge Jakariga ne mwakoringana mabuku ne onkoro Jakariga te onkoro Jakariga bamberie nyagutwerie twanyeria kwathwiro inya polisi uko na jesi twanenge twanya tuthatu no twamberie twakira raundi ire twapirirwa rimu tutikia kaire gatugaethetera twiti mendereo metu ukiandikanwa polisi ukiandikanwa jeshi ukiandikanwa prison ukiandikanwa KWS ukiandikanwa arimo na gwira ire ingi cionthe Jakariga nenenkagiro ciroti ciao tutikwenda kuthi MP wetu itwakothuria na wenda muno na atongoria bange twathuria kuma MCA itokwenda twanya tukiandikanwa ana ba Jakariga no bakageta bakandikirwa Jakariga tireithagwo na ritho rega no twara twaruthagira micemanio kanyomba kakareo wana mabati matore kangire chuma chiongo chiororo kangire rangi na MCA wa Jakariga barengania na mujumbe no akuruba kururanete tando yale cyakora mathabu tukauria gotera munene thina chanto baku atotiganerie agende bakejeta korega kuthina mbere gukira no ntibonete kabakwinjerwa mwana na pegwa runyonto rwake onke bura kubateri mwankanyire chagwasagwa mantu mara maurite Jakariga wodi maretwe mutongoria athuriwe imuntu gonthe atairwa anyagire bamwe babange akendera Jakariga anto bakinyete na makinya mema ere yora kewi Nairobi tothi ana we ikotothi nekenda sub-county eno yetu kinyayo ewiena eweta ta sub-county ire ingi nontu gato kumenwa na itokumenwa otege nto ikunaki tada sub-county Jakariga sub-county ni Kenya which is recognized na tiomba kuwa etikurengerwa kiyota ta sub-county ya Kenya antu maukira gato tikira kaire Jakariga ne batukugwa simare yao tantu ba Jakariga na tugatwena akita sehemu ino inge na ana batunywe barwa chiao bachokerwe tigo twendi mandi frezi ya mungi ntebe Jakariga tiarimo tiezie twanegana batwa Jakariga kaba egana na bangi na bamarimanti na bamukodima kuma sub-county ya Jakariga gechigo munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna ndagara wegona nonto bwari boti no nanjira nkinyere kuna umuje wanjira ntonja nodero tokinambere kwa geteria boko makanerua maisha de Gitonga kimwe kire kwenda kubatunya mundo ntuburende yathire tokinambere kwa Kebu Mageria na kuromba otethio kiri ntongoria mukiri wa Nkunja nawe na riboti ino ndiromba thirikari ntethi no ntote mundu no muntu antethi ntikorowe na muchinga esoni chwa tururia chwa muntu nyumba
na mukuru kwa ateo acoka thokia thamane kwa mario yau yothe na mira au nangethia muti yamba wita koti fairo yete koti itari na ntobeli Eric Musa na ntongai mwa na nibo ausika gwethemo na no utoti sabundoki eune nja Angelica Ntonja kuma Kiromo Thigembe North bari na nkayo na Nyamarwa ni kwethia bakithangikwa ni mwitongo mwe na rieto Eric Musa araba kuanika ko basuna munda na kubenyangiri ntobio bya musie na inde bomukaini kyoto kyo bakuririra bakiwa ni banthitangite nteto ikinya kianene baukaria ba Mutwete sub county inde bomukai batirono tethio bibi na thina mwitongo yo wa ikamunda kala ni mukuru kwa ka muntu mucio ayo mwa kwa tuika mutura kwa anda mitekyo mukuru kwa mwita amwire yo ucenje kamunda aku unenkere kaku ni kunenkere kakwa na remere inde ka utura ka ututhiria utuku araro ninga mechinga temamani utuku gilane kirarere kirinjara mwitongo na mbeto nyanyasa na nyano eta we Eric Musa alinga nyebundoki mamina kwa binde wimbe bele musembe murazi no twaguni bundoki makana to na utemethoka ka betandene wayele atoko ndiamba kwembe na umwe kwembe ya umwe musiele ngyoke ntwara ro muro tuko utekwa nimbete aro muro akithageno tuko na pisto ni amutekete mwitongo na tunyanyasi eta sinye mundu twakwenda kuitona baba na akwire na tutatiete te mundu etoko ute mundu obatiete we tutwe Eric Musa unganga na mana ari nya pisto tu unganga na iro ende alugeria gwe bariki alugia ende wondi ngangi do atwiro tutisa no tonga bu batu twete kuthitanga kinya twete kwa ndizi yae ntugo ubairia munda ndizi yae twetete kenda batikairie munda eto atotomera kwa zibo kweta kwa zibo tware kwa zibo kurie zibo twamona tha 12 bai kuriki kuiria munda no ndizi yae betira abalugerio theri bai thie mucie bare man tureta twathitanga kwa ndizi ya ingua toritere kenda twandikira kesi kaitene kau bakiromba ntu botethio na kinya bathe chariba kyoto kyo mtu na ntu bawendi boboya nkumira na kuibwa kyao kyo thirikari ningi leo tutethige muntu agara twangaizo tu nyo tora mucie na ukanio mesio tuko na kwa go kuringa mami bundo kyace toro itukabirwo rindi no tubatu twithine no batu thine na tureto tuko mama no kuona muntu utongona muntu alalia onwara uririte kuno wate tora muci na etherua muci nibo thirikari yumbo tutetheria antu au na yumbo tugaria thai maice twirara atarine utugurara ginya mucie na no yoro weyire na weyire araithi mucie kuringana nao kukarite gwikara yakanti waite antu kana bai moyo yo moitonga bi moyo le batwe tweretie yusi ni kuona aki twikarema tutura mambene ana ibatere cukuru katutetha juni antu twe na munda turi Kate Potra Meru TV kuma Kiromo Thigembe North Beta Mukiri Onkonja mukiri Onkonja na riboti yenu ya mukiri Onkonja gatukinya mutheo maratu kubangirite ogorobwe munthi nkatho chemwanya nontu bakuraitha Meru TV tibira yethiretwe kinambara kwa gitambama na wetegerega kunthe kathetuni ka Meru tukuribwega nontu ba utuwatira na utuwatambaru kabithira bametaga famina zo kimathi karabwega